thie na tafareo ya Kiserian ni ati thoko njeru ya Kiserian county-ini ya Kajiado ni hinguritwo na ekwe onjoria 1,200 mieke ya kwenderia kuo. Ana gukiri uguo onjoria amwe matiganeire na ugai wa mieke thoko-ini no riri governor wa Kajiado Joseph Olelenku arutite mukana wa kuhamurithia endia a miariro aria mendagiria indo ciao mikira-ini ya barabara, akiuga andu othe mabatie kwenderia thoko thiini. Soko hili tukisema ikuwe ya baraka kwa biashara zenu. Igongona ria kuruguria thoko njeru tauni-ini ya Kiserian ritongoretio ni governor wa Kajiado Joseph Olelenku, ikinya riria rikenereirwo ni onjoria ni kwehereria mathina ma kwenderia riũa-ini ona kana makiuragirwo. Nitukenete ni gwakirwo thoko ino ni Lelenku na nituramucokeria ngatho. Riu turari thoko ya nja na tuingirite thiini ni niturona biashara ni gukorwo njega. Thoko ni turaingirire na iturakenereire hena tumathina tumwe turoneka na tumathina tu turoneka ni tukurutwo ni andu aria turarutithania nao wira wa bara ni undu wa andu aria methura no guku kungi kongo ni thitima ni turenda tuthondekerwo ikoragwo ikika ati thitima ikoragwo cio ni hingo ciothe tondu kwina nduma muno. No na onjoria aya magikenagirira kuri ona maratitia ugai wa thoko ino amu matihetwo mieke makiorotaria mehokeirwo wira uyu na kuga matia ukinyaneirie na njira ya waragania. Ni kuri na thina fulani tondu andu aingi muno matinona ibanda kinyona ithuĩ twĩ kũrĩa ngerere-bainĩ kũrĩa ũngĩcũthĩrĩria kũrĩa njari gwĩ kũndũ tũrĩ na tũtiĩ kana nĩ tũgũikara kana nĩ tũkũingatwo na tũtirĩ na ibanda na tũtirĩ na gwa kwarĩra ona gũkũ thĩinĩ thoko no nini still ndĩngĩiganĩra andũ arĩa mekua. Ni mateta governor Lenku eranĩire kũrũmbũyania namo no na kuri ũguo akauga endia arĩa managa indo ciao mikira-inĩ ya barabara ni mekweherio. Kuanzia leo ninatangaza hakutakuwa na mambo ya uchuuzi barabarani na kuuza mbele ya maduka za watu. Wote tuingie ndani ya soko na wakubwa wa usalama na enforcement yetu na municipality yetu watatusaidia kulete order ndani ya Kiserian. Na wale watu ambao hawajapata nafasi mimi nawafikiria vile ya kuwashika mkono. Na kwa hivyo wale wamepata stall mfanye biashara ndani ya soko kwa sababu Kiserian ili iweze kutubeba sisi wote ni lazima ikuwe town ya kisasa. Kiria kirararaka onjoria amwe ni gukorwo aria magite mieke ni aria makoretwo makihurira biashara ciao guku na ithenya riao ageni kuma na nja nio mahetwo mieke thiini wa thoko ino njeru. Kama ni kununua amenunua na alinunua 50k bado. Kuna watu ambao wanajua vizuri sana, wengine walikuwa na hawakufanya balloting, sijui walitoka kura wapi kwa sababu kuna wageni wengi sana na kuna watu hawakupata vibanda. Mwaka wa thoko ino njeru urugamirirwo ni thirikari ya Kajiado ukihuthira muigana wa shiringi milioni 90. Ngiribotera Inooro TV ritondekwa ni Wangui wa Mwangi. Muthuri umwe wa itura ria Kathata kaunti nini ya Gicugu ni aroragire mutumia wake na ciana ciao 4. Kuringana na komanda wa borithi wa kaunti ya Kirinyaga Anthony Bogo, muthuri ucio arahuthirire ithano wa kugera ngero iyo na thutha ucio aretwara borithi ya Kianyaga na kumbura giko kiu. Aikari marauga ngucanio iroimanire na kumwo irio cia hwaini. Njenga wa Wambui niwe oharirie riboti ino. Nikimako kihana maithori maria matungite ikari itura ria Kathata gicigo kia ubunge gia Gicugu kaunti ya Kirinyaga thutha wa Paul Murage muthuri maraturanitie nake itura-ini kuraga mutumia wake hamwe na ciana cia wenya uria munini ari wa mwaka umwe na uria mukuru na miaka 13 ukirikana ngucanio yo iraumanire na irio cia hwaini. Tukumania na bauriu kitendo kiu uria andu acu moragirwo ni moragirwo kiunyama tondu ona mwana kiosu ni theno atumirire ria kuraga andu aya no andu aya ni mathukangie tondu ni matinangie ciongo muno guthukangia ciongo. Ni sister yangu tulikuwa na yeye Sandy Sandy alikuwa ananiambia walikuwa anakosana na hii bwana yake, akaniambia alikuwa analeta nguo kidogo tu kwetu. Thutha wa Murage gutabania giko kiu aracokiria roya maguru nginyagia ceceni ya borithi ya Kianyaga na arauburira maabitha borithi giko kiria atabanitie. Aranjira mbica ino ndatumirwo ni OCS
na mwanake waku athire borithi bura riboti ni oraga mutumia na family yake yonde ugu ni guturumire bau turagiuka guku wake tokari turathirugito mundu mwara atonya arauga negu ugu ndimeni arete thigari. Walikuwa na majeraha kwa kichwa na kuna mtoto mmoja wa mvulana aliweza kumchoma kwa kidole cha gumba cha mguu. No kuringana na aikari irari family yendanite na matiri maigua uru wa Murage amwe arari muthuri muhoreri utari uru na mundu. Wiki ethirite matindite magituika wana gukuru ngomeri mitugo ya Murage to ni kazini yakwa ura ndimoe ona ngioka guku kwa cucu Murage ndere ndigwa uru akenie na turakoretwe turona kewega batena kira batema maundu mingi. No njire thirikari igerie kugia na wigiririki na yethe kiboto gia family yo tondu ucune muci wathira family ciana nyina bamwe riu undu ucio no njire thirikari igerie kuruthiriria ukiboto kia andu acu kionekane. Meri ya tano acio itwaritwo moshari ya thibitari wa Kirugoya oriri uthuthuria makiria wabikitwo. Ilifotera Inooro TV jizaguo jenga wabui. Maafitha a borithi kaunti-ini ya Kiambu ni maikitie ngono ekwirwo atatu aria manyitikanite na thimu cia moko 25 na tuhiu turia turekwirwo nituo tukoretwo tukihuthirwo kwagagia muingi na gutabania cieko cia wikinae matura-ini matiganite kaunti iyo. Munini wa komanda wa borithi wa Kiambu Mohamed Badel augite maafitha a ugitiri makoretwo magika mugururio wa gwethana na mikora iria ikoretwo igitabania wikinae na ni mahotete kunyita gukinye kumakinya igoti-ini ekwirwo 12 na aya 3 no meregereirwo gukinyo igoti-ini. So naomba wananchi wa Kiambu, kama mtu amepata simu akuja one OCS apewe simu yake aende afanya kazi nyingine. Naomba ya wananchi kwamba Kiambu saa hii iko usalama. So naomba ile vijana wanatoka banda Nairobi, Githogoro, those slums wanakuja Kiambu kuiba simu, masikio yao imefika. Siku ya mbizi ni siku 40. Usijaribu kukuja Kiambu kuiba simu. Ukikuja Kiambu kuiba simu utapatikana na utaenda korokoroni na utaenda jela. Kwa rere koretwe kiejo mahiga itura-ini ria Baraniki Gikuyu ni hingitwo na mwene kandarathi uria urahuthagira marima maria maratigitwo thutha wa wenji ucio gutegeko akarugamio. Watho uyu urutitwo ni muikariri giti wa kamiti iria itwithanagia ndugamanio na mashira mahutanetie na maria maturigiceirie guku bururi-ini. Kamite iria ithikagiriria na gutwithania mashira maria marahutia uthukia wa riera na maria maturigiceirie ni rugamitie mihango yothe iria irathiaga na mbere kware-ini cia Baraniki Thogoto gicigo-ini kia ubunge gia Kikuyu. We have just come because of environmental degradation. There are many other issues other than this, and therefore we are going to ensure that the same law is applied to anything that is contrary to environmental conservation. Itua riri riukite thutha wa muingi gutetio ni uthukangia wa maria maturigiceirie mwene kandarathi na andu kiumbe makihuthira marima ma kware ici gute giko kiao kiingi kiria kirekuirwo gukorwo kiri ugwati hari ugima wa mwiri na kuri mimera na njui. Rui na mai manyinyi mena giko riu matingirwo ni mai mena murio tondu already mathukitio ni environment ĩrĩa hana. Kwa hiyo ni okosadi mune andu aitura. No riri chemical ingi na indo ingi na takataka ingi cikiuma na kuu torioka igaikio kuu thiini na hakahingo cioka na igacoka hakahingo uguo niguo hana. Riu kuringana na ndagitari John Chumo mwandiki kamiti-ini ino mendekithitie kware ici gwetha marua weru okorwo ni mekwenda guthie na mbere na mawira ma kware. And we can actually also find out that there was no environmental impact assessment which was done, which is actually contrary to MCA Act of 1999, which stipulates that any time that such kind of activity is done, we require some activities. We want to say if there is no license ya quarrying from NEMA, any tractor inachimba quarry hapa, amisi tumeelewana? Hao watu hata hao kesho waulize walete license. Kama hakuna license, no quarrying. Ile sasa ina license
kumagio muthi ni ciahingwo nigetha tumenye ni mareka maundu macio na mena mibango iriku ya kurehabilitate tondu riu tungiona haha uguo ngirora u ni ugwati wi mbere itu. Oho kamiti eno igithiururuka na guthurima kungi kuria muingi ukoretwo ugitetio ni guthukirio riera na mai na iganda-ine ingi iria itarathingatithia mitaratara ya kumenyerera maria maturigiceirie. Toro mundu uyu no akorwo county no emenye kana ni ahetwo nyamu yetagwo environmental impact assessment report ni ikitwo agiuka ku dump hau ni undu ngito ni mundu umwe ura benefit at the expense of the community. Handu-ini ha Inooro TV kuma Faraniki Thogoto Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.